Le tiola le ato. Alwa oloma avefia me. Le kio ala. Ele mafai fo ingalu ese mai olo. As much as ile alofa yala audi. Wa makua I ka lafu alo ngola ako. Ile la vale ala o yang au mai. Yeah. Ke makoli fo I o green or green olo. Ia vai do waru mai. Ele se green fia me. Yeah. O mea uma lava olo. Hansa. Ya tu. Itu la mena fonga mista. Sidi apa o sidi ya kuya. Ya nga mangingo la ia le fa fonga le tunu. E ngiro fa mo me. A oil company ia o sia. E dei amas company fa ia o sia. E ila sa fa mo le. Si la la o talanga nana. Fa ia. Ale vo sa no ia no automata no company ale. Ale me ko kalangoa nga kampang. Ya, ele aku ka kalangoa ele tulang al company le ave ele ola. Olewa. Mari ya le ma wa tu lo finga. Ole fa tu male la fo. Se tu le me lo finga le mistare va tu le fa un fiar facili. Engi lo fa mo ale ya fa le la fo. Ol me nga lo ke fsida kwai. Ava pele engi lo ma fa mo. Ya, mari le la ut. E mal fa lo ai ku mai mo pe ingi la fa mo lo fiam al fond ya te tu la me lo fiam te tele o yele sa o kia e ave le lango il company le ale fo queen power ba la fo ye ka ka fa ngo boli ma la fo ila fia ya o le miska E o koso ko ia e fie me la lo ko kam foi koso kula lo kule. Or kanga kala le o mia I. Tuala. Ya. Leanga I le mafukanga le fa ko a umba ko ngofu ia le la ku pa I. Ai ka fi tawi ko ala ma oro. Ya. Ma vele manga ia. On manga ia wala ga I fa I do uma me ia. O ka fufus. Ka fi tawi la ko ka peleka. Aise o ka o mi I o foga ke o koala o fawalo Cedric ma le siwa o ko ia le ki u ia wa fa bolbolea. Kasi fuera ngaloli. Kasi ngaloli. Kasi ngaloli. Chungam. Na kupe a me ki ele ki u. Ya. E fi kam. A se o pua fa pesa mo se agora fa iseme. Ya e on me fa o pe a so me fa ko o me na fa. Ai la tatou le fa ko le wa ma botou sisi la mai sa mo. Ile ka alo ka mai. E ta alo na no fa yatu. O kala uma mai ya fa pure ke me e malanga mai usila. Le va o no kola. Le la va le tulanga I wa maka mai pa inga ma tulanga pena. O winga la utala. Longo winga la I le ya kola. E ye me ye fa nge fu makula fa penga ile vale o vangala. And it's a perfect recipe for kulepa. Le manga o ya kulepa. Ala makwa I read ma kulepa la ukango nge olo fusumako. La ngai mana tu mai tasile vai ngana mo mai foi le ma info ile va ale o foto sa mo ale o ave o siliva. Sui ai male lango le va. Ona ma fu mai. Nga koso e la audi pala ka tio le manga o la audi. Ai onga e yer kanga kai siria ku ya la audi o lai palemia fia me o ia nga ai sa fa karangor ka pingeka agree umar ka pingeka ile ai ka kia perva ai er me ala ai malanga ka ku malanga o nga ai o le me ale nga manga o ia o ma ia fa ka u tio le male o siliva ko le la fo fia la mo info ngele info e mai engi au ka fa vale o sa wa ko ku I le bangale. O le foi kupe maua o siri aku ke leo kupe maua ai o makwala I kiki le potion lai maua le malo O ile an umaile o le fonga o le tio wa le mo ka foi el tio Emilionga le nga li siele va ile e va nga yanga le va ai ma ka le ia kusia ka kikire me e fasu wa fele caras America le triple la ku I o polo ku kuila mangu ai fa ko nga ia fa ke fora o ko ka le ko ngumela e o moifo
Ko kia ngo milionga me mo kausa. Kausanga. Kausa kas. Ai ngare kasi. Milionga le lisi. Le alui. Le sound malo. Ele ka alo. Ai mangua ye lo mari fangua nga. Mangua ro mar fale mo fangua. Fangua le mai so o lunga ka kulowa ka ufionga. Le nga le ai o ko kinga nga mo nyo ka ko so kanga le nga ki ai le me le fikawi. E siri aku ya kia kulowa le atua ma per kara kusi. Siri aku le fangor ko kasi. Ngai lo le fangor ko kele. Ya ufu e siri ai pe a le nga yo ka ko va. Ka ko ya va le ka kasi. Ai ia mala malama le ku a ko me ye fai kua. Le ala nga ma wai ro ma ko le fangua la. Le amai so lu ma ko la uma. Pese me alo fai. O se fai nga tios gi. O ko sila la, o fisiri. Ai se anga le ku wai fale ia. Ai se anga le ye me ngai de kai mi a ku ko kasi. Ai se. Le nga foi le mo se kupi. Le fo o manga fai le review le fingol mala va le me foi le VIP section le nga yengi makula ka fapenga e ke le aku le kupenga o fanga I lo fale la male value wing o fale la ye ele o me ele ala I nga marosi nga loko ke kele o ko fia me ko ke ese ai ngola o sidiva ele nga mala ngo ke yo fia me yes e o foi ali paka sakikoa le wafur nga le nga fa mai ma foi kupele ku ngai ngai o ko ele la fu o mau ai ngola o sidiva ngai ka koso I lunga va ngai siaki mo me uma e la ya ru inga kupi fai po makala I ri im fai pule o ko ri kupa ilalo po mo e pe o sira fia ko fai pule e ai pe o mo foi mangai ka me o le singa fai pule le mo muri I media le wa ka uma ko ka ko por kalami sila angi iso o kanga maybe that's one reason e ki ngale le agree o kiki mai ia mea ala wa do ya le ngo ole ko wa fu malo nga yo ko ele sekko ko yo ko su ele le o nga ese nga o privatize ka nga o oninga ele o ko ile malo e o ko sisila a ole leva fa karikali o ngi origin mangi mau mefa leva fa karikali mo ko so fia me le nga origin le sa o ku le pa ya do faile me ke rumai e mawa ngo o ke mo ai nga uma nga wa outsource uma ye ke le nga fa mo ya